Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aherutse kuvuga ko Uburusiya bwatangiye gukora mu buryo bw'uruhererekane misile nshya ya Oreshnik. Ashimangira ko kongera ubushobozi bwo kurwana ngo ari akazi gakomeye cyane gakwiye kwihutirwa kandi kakitonderwa. Mu kiganiro yagiranye n'abari basoje amasomo muri kaminuza za gisirikari mu ngoro y'umukuru w'igihugu i Moscow mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, Vladimir Putin yagarutse ku kongerera ingufu inzego zose z'ingabo z'Uburusiya, anibutsa ko hari ishami rishya ry'ingabo zishinzwe intambara hifashishijwe indege zitagendamo abapilote cyangwa se drone ririmo gutangizwa. Bwana Putin yavuze ko kuvugurura ikoranabuhanga mu ngabo z'igihugu zirwanira ku butaka ndetse no ku ngabo zirwanira mu mazi ngo ari kimwe mu byihutirwa bihanzwe amaso, abihuza n'icyerekezo gishya cy'igihe kirekire cyo gutunganya intwaro z'igihugu kizageza mu mwaka wa 2036 bakise State Armament Program 2027-2036. Yongeyeho ko Uburusiya buzashyira imbaraga zihariye ku bijyanye n'urwego rw'intwaro kirimbuzi eshatu Nuclear Triad. Yanavuze ko ingabo z'igihugu cye zishinzwe ibya missile zifite ubushobozi bwo gutera kure ngo zizahabwa systeme nshya ya missile za Yars, ndetse ko igice cy'indege zitwara intwaro za kirimbuzi kizongererwa indege nshya ya Tu-160M ngo zamaze kuvugururwa muri uyu mwaka. Ati icyiciro cya nyuma cy'umushinga wa missile nshya ya Oreshnik yitwaye neza cyane mu mirwano kirimo gukorwa mu buryo bw'uruhererekane. Ingabo zirwanira mu mazi nazo zizahabwa ubwato bushya bufite intwaro zigezweho kandi zifite ubuhanga buhanitse. Akanyamuneza kuzura mu isura ya Perezida Vladimir Putin yasobanuye uburyo misile ya Oreshnik igenda yihuta ikerekeza ku ntego yayo cyangwa se target yayo ku muvuduko ukubye inshuro 10 umuvuduko w'ijwi, igenda nka meteorite cyangwa se kibona umwe. Avuga ko nta buryo na bumwe bwo kuyihagarika bushoboka ndetse ko nta gisirikare na kimwe gishobora kuyihagarika. Dore byinshi kuri iyo misile y'igitangaza Uburusiya bwishingikirijeho muri izi ntambara. Tubahaye ikaze. Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Misile ya Oreshnik yakoreshejwe bwa mbere n'Uburusiya mu kwezi kwa 11 mu 2024 ubwo Perezida Vladimir Putin yatangazaga ko Uburusiya bwarashe uruganda ruherereye mu mujyi wa Dnipro muri Ukraine hifashishijwe iyo misile. Icyo gihe byavuzwe ko iki cyari igisubizo ku ntwaro igisirikare cya Ukraine cyari cyakoresheje kirasa ku butaka bw'Uburusiya. Intwaro Ukraine yari yahawe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Vladimir Putin yanagarutse ku bibazo mpuzamahanga bigezweho, avuga ko ibintu birimo guhinduka mu buryo budasanzwe kandi bwihuse. Anagaragaza ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati byazamutse mu buryo bukabije kandi ko hari n'ibihugu bitari byo mu karere birimo kubyivangamo. Ati ibi byose birimo gusunikira isi hafi y'ahantu hateye impungenge cyane. Ati ntabwo wabura kugira impungenge kubera ko hari bamwe mu banyapolitike bo mu burengerazuba bw'isi bagikora imigambi yo gushaka gutsinda Uburusiya mu buryo bw'amayeri. Ati birasa naho amateka atabigishije isomo rihagije. Reka twigarukire kuri cya gisasu cya Oreshnik. Ni misile, ni igisasu gishya cy'Uburusiya cyakanze cyane Ukraine, ariko nanone nundi wese waba utekereza kujya mu mitsi n'Uburusiya nawe ngo akwiye guterwa ubwoba n'iki gisasu. Ni igisasu kiringaniye, gifite imiterere itangaje kandi gifite ubushobozi bwinshi. Iby'iki gisasu bijya kumenyekana bwa mbere hari ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 11 mu 2024. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin icyo gihe nibwo yakivuzeho. Ariko nanone mu masaha ya mbere yaho hari habaye igitero cya mbere cyari cyakoreshejwemo icyo gisasu muri Ukraine. Vladimir Putin akivugaho yagaragaje ko ari indi ntambwe ikomeye igihugu cye giteye mu guhangana n'abanzi b'Uburusiya. Ni igisasu giteye imbere cyane haba ku muvuduko kigendaho, guhamya intego cyangwa target cyoherejweho, kwangiza byinshi mu gihe gito n'ibindi bifasha mu bikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya bya buri munsi. Vladimir Putin yavuze ko iki gisasu cyahanzwe bitari ukuvugurura icyari gisanzweho, ibitandukanye n'ibyavugwaga ko Oreshnik yakomotse ku kuvugurura ibisasu byakoreshwaga mu bihe bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Iki gisasu cyubakishije ikoranabuhanga rigezweho ry'Uburusiya, ndetse Perezida Vladimir Putin yavuze ko iki ngiki kiri mu murongo mugari wo gushyira imbaraga mu guhanga Uburusiya bushya nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zisenyutse mu 1991. Uretse kugendera ku muvuduko wo hejuru, Oreshnik ishobora no kuraswa mu ntera iri hagati y'ibirometero 1000 n'ibihumbi 3. Kugenda ku muvuduko udasanzwe bituma bigorana kuba iki gisasu cyasenywa n'ubundi bwirinzi busanzwe bukoreshwa mu gihe cyaba kirashwa ahantu runaka. Oreshnik ikoreshwa bwa mbere icyari kigamijwe kwari ugusenya icyanya cy'inganda cya Yuzmash. Iki ni igice Ukraine yagabanye ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zasenyukaga, kikaba igice cyifashishijwe cyane n'iki gihugu mu gukora ibisasu bitandukanye.
ni igitero abo mu Rusiya bagabye mu buryo bwo kwihimura kuri Ukraine, nayo yari yagabye ibitero ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje intwaro yari yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza zirimo Attack Miss na Storm Shadow. Nyuma yo kugerageza Oreshnik ndetse bikagenda neza, Uburusiya bwarahiriye gukora bene ibyo bisasu ku bwinshi, maze Perezida Vladimir Putin avuga ko byose byamaze gutegurwa mu mirongo migari y'igihugu cye ijyanye no gukora za missile, ubundi bigakwirakwizwa mu bice bitandukanye by'igihugu mu guhangana n'icyahungabanya umutekano w'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin kandi yavuze ko ikirenze ibindi ari uko ibikoresho byifashishijwe mu gukora Oreshnik ari iby'imbere mu Burusiya, bikaba igisubizo mu kugabanya ibitumizwa mu mahanga hagamijwe gukora intwaro. Ikorwa rya Oreshnik ryari ryitezweho ko rigiye guhindura byinshi mu mirwano ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, nk'uko umuyobozi w'ishami ry'ingabo rikoresha ibisasu bya missile General Sergei Karakayev yabigaragaje. Yavuze ko Oreshnik ishobora kurasa hariho hose habangamiye Uburusiya mu Burayi, akemeza ko iki gisasu kitaje kuba igisubizo mu ntambara ya Ukraine gusa, ahubwo ngo kizanafasha kwivuna umwanzi aho yaturuka hose. Oreshnik yatumye ibihugu byose cyane cyane ibyo mu burengerazuba bw'isi bikangarana, bigaragaza ko bikwiriye kongerera Ukraine ubushobozi, cyane cyane ubushobozi bwo kwirindira ikirere. Mu mwaka ushize bivugwa ko ubutegetsi bwa Ukraine kubera ubwoba bwegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo baganire ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Ukraine intwaro z'ubwirinzi zigezweho zo guhangana n'ibi bisasu by'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye hafi cyane ya Ukraine mu ntambara kubera ko kuva mu kwezi kwa kabiri mu 2022 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje arenga miliyari 174 z'amadolari y'ubufasha bwo gushyigikira Ukraine mu ntambara n'Uburusiya. Reka dusubire inyuma gato turebe uburyo igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine cyakoreshejwemo iyi missile ya Oreshnik cyagenze. Ibi birasaba kwinjira byimbitse mu mikorere, mu bushobozi ndetse n'imiterere y'iki gisasu. Iki gitero kigabwa hari ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 11 mu 2024. Iyi ntambara yari igiye kumara imyaka 2 ifite ubukana bukomeye, ariko iki gitero cyo cyaje gitandukanye. Ukraine ikubitwa n'inkuba hari kuwa 4. Uwabyiboneye n'amaso ye nyuma yaje kuvuga ko ibyo yabonye bitari bisanzwe, kubera ko ibisasu by'Uburusiya bikimara kwitura mu mujyi wa Dnipro hakomeje kumvikana iturika mu gihe kingana n'amasaha 3, kandi atari ukuvuga ngo ni ibindi bisasu bishya birimo kwitura aho ngaho. N'ubundi nibigize cya gisasu byari bigiturika. Ni igitero cyari gifite ingufu zitandukanye n'ibindi bitero, kubera ko n'abayobozi muri Ukraine bahise bavuga ko hari barashwe n'igisasu cya missile cyambukiranya imigabane Intercontinental Ballistic Missile ICBM. Bavugaga ibi bakurikije uko babibonye. Iyi ICBM ni igisasu gifite ubushobozi bwo kuba waburi mu Burusiya ukarasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa ukaba uhagaze mu Bushinwa ukarasa mu Burayi. Ukraine kivuga gutyo, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byiganjemo ibiyifasha byayamaganiye kure, bivuga ko imvugo nk'iyo ngiyo yarakaza Amerika nayo ikegura ibitwaro byayo bikora nk'uko nguko. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, mu gihe abantu bose bari mu rujijo kubera ibyabaye n'uko byagenze ndetse n'icyo yakubitishije Ukraine, yahise ajya kuri televiziyo n'ibineza neza byinshi avuga ko ibintu abantu babonye ari igisasu gishya cyitwa Oreshnik, bisobanuye Hazel Tree mu Cyongereza. Ni ubwoko bw'igiti bumenyerewe cyane mu Burusiya, nicyo bitiriye icyo gisasu. Bwana Putin mu kuvuga kuri icyo gitero n'icyo gisasu yavuze amagambo menshi yakangaranyije abanzi be. Uretse kuba Bwana Putin yaravuze ko iki gisasu ari gishya bitandukanye n'abavugaga ko ari icyari gisanzwe bavuguruye, yanavuze ko ari igisasu bigoye cyane guhagarika. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 mu 2024 imbere y'abanyamakuru, Bwana Putin yaragize ati nta mahirwe ahari yo guhanura zino missile. Mu kwishongora kwinshi, Bwana Putin yaciye amarenga avuga ko ubihakana yaba mu burengerazuba bw'isi cyangwa se abandi bose babigerageza bakazitira ikirere cyose cya Kiev, maze bakabwira Uburusiya nabwo bukayirasaho bukoresheje Oreshnik, bakareba ko ubwo bwirinzi bwabo hari icyo buri bumare. Bwana Putin yavuze ko Oreshnik nta ntwaro n'imwe iyiruta ku isi ya none, intwaro itarabonerwa ubwirinzi bwo kuyitambika. Ikindi yavuze, yahamije ko Uburusiya niburamuka bumaze kugwiza ubu bwoko bw'ibi bisasu ngo bitazaba bikiri ngombwa ko bukenera cyane intwaro za nucleaire. Yashaka kumvikanisha ko akazi igisasu cya nucleaire cyakora, Oreshnik nayo ngo yagakora neza cyane no kurenzaho bitewe n'ubushobozi bwayo. Bwana Putin yakomeje gusingiza iki gisasu gishya avuga ko gikora neza cyane, ko gifite imbaraga ndetse n'ibindi. Ati kandi aho kirashe
hahinduka umuyonga. Yasoje atanga gasopo avuga ko ibyo abantu bamaze kubona ngo ari agatonyanga mu nyanja, kandi ko Uburusiya bwiteguye gukomeza kurashisha intwaro idasanzwe ya Oreshnik bibaye ngombwa, cyane cyane mu gihe Uburusiya bwaba bushotowe. Adaciye ku ruhande, yavuze ko iki gisasu impamvu Uburusiya bwagikoze ngo ni mu rwego rwo gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bari bamaze iminsi bazana muri Ukraine ibisasu birasa kure, long range conventional system. Ati Uburusiya buzakomeza kwitwara uko nabo babwitwaraho. Yavugagaho mu burengerazuba bw'isi. Muri icyo gitero cyo mwaka ushize, ubwo Uburusiya bwageragezaga ibi bisasu bya Oreshnik bwa mbere, bwavuze ko igerageza ryabo ryageze ku ntego kubera ko bwashakaga kurasa ku ruganda rwa gisirikari ruherereye mu mujyi wa Dnipro, kandi byagezweho. Urwo ruganda rwa za misile rurasenywa n'ibikoresho byarimo. Icyo gihe ubutasi bw'ingabo za Ukraine bwahise bwemeza ko iriya misile ngo yari ikomeye cyane, kandi ko yagenderaga ku muvuduko ukubye uwijwi inshuro 10 cyangwa se 11. Ni igisasu kiruka cyane kuruta isasu risanzwe inshuro nyinshi, kikaba igisasu kiruka kurusha indege zose z'intambara. Mu ndege z'intambara zikomeye kandi zigezweho harimo nka F-15 Eagle, harimo MiG-29 cyangwa se SR-71 Blackbird. Izi zose zigendera ku muvuduko ukubye uwijwi inshuro 2 cyangwa se 3. Ni mu gihe Oreshnik yo ikubye umuvuduko w'ijwi inshuro 10 zose. Birumvikana iyi misile ya Oreshnik iri hejuru cyane y'izi ndege. Mu gupima umuvuduko w'ibisasu bakoresha urugero fatizo rwitwa Mach. Uru banarukoresha bapima umuvuduko w'ijwi mu kirere. Ikindi, icyo gisasu byagitwaye iminota 15 gusa ngo kibe kigeze aho cyagombaga kurasa. Cyari giturutse mu ntera y'ibirometero 1000 neza ahitwa Astrakhan mu gace k'Uburusiya. Ni igisasu kihuta bitavugwa. Iyi misile igenda ibirometero 13,000 mu isaha. Oreshnik ni misile itwarwa n'ikinyabiziga niba ariko wakita gifite amapine 13, Road Mobile Transporter Erector Launcher cyangwa se TEL. Byemezwa ko iyi misile bayiteretse mu burengerazuba bw'Uburusiya ishobora kurasa mu bihugu nka Ukraine, Polonye hamwe n'Ubudage bitayigoye habe na gato. Yarasa kandi mu bihugu hafi ya byose byo mu burengerazuba bw'Uburayi ndetse n'ibice byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Ishobora kurasa ku birindiro bya OTAN biherereye mu majyepfo y'Uburayi. Yarasa mu majyaruguru ya Afurika ndetse no mu bice bimwe na bimwe byo mu Bushinwa bitewe naho yarasirwa. Byemezwa ko iyi misile aho itagera mu bahanganye n'Uburusiya ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igisasu abanya-Ukraine bavuze ko giteye ubwoba, kandi ko bakibonanye iminwa 6 y'ibisasu, ndetse buri munwa umwe nawo ufite aho gushyira ibindi bisasu bito 6. Uko niko Oreshnik iteye. Ibi byumvikanisha impamvu abo basirikare bo mu Burusiya bumvise iturika ryamaze hafi isaha yose aho cyari cyaguye. Ibi kandi byaje no kwemezwa namwe mu mashusho yafashwe igihe icyo gitero cyagabwaga. Kubera icyari ngombwa cyane kwita ku muvuduko w'igisasu. Nuko umuvuduko ari ingenzi cyane mu byerekeye intwaro, kubera ko misile igenda ku muvuduko uri hejuru niko inahamye igipimo, kandi nta mwanya w'umuhanganye abonaho kugira icyo yayikoraho. Uko kigenda ku muvuduko munini niko ushaka kukizimya cyangwa se kukiburizamo atabona umwanya wo kubikora. Niyo mpamvu na Perezida w'Uburusiya avuga ku gisasu cya Oreshnik yibanze cyane ku muvuduko wacyo. Hari amakuru ava mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine avuga ko muri za misile zose z'Uburusiya zarashwe kuri Ukraine 80% zapfubijwe. Ni imibare ariko itangazwa nabo ku ruhande rwa Ukraine. Gusa bakavuga ko iyo biza kuba ari nk'iki gisasu gishya cya Oreshnik, ibintu ntabwo byari kugera hose. Ibi bisasu ntabwo bari kubihagarika. Abasesenguzi mu bya gisirikari bavuga ko iyi misile y'Abarusiya yabasha kudakorwaho n'ubwirinzi bwo mu kirere bw'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Ishobora no kuzabasha gushwanyaguza indake z'ubuvumo zirinzwe cyane muri Ukraine, Uburusiya butiriwe bukoresha nucleaire. Hari undi musesenguzi w'Umurusiya witwa Igor Korochenko, we yabwiye ibiro ntaramakuru TASS ko kuba misile nshya y'Uburusiya ya Oreshnik iteye mu buryo itwara ibisasu ku minwa yayo ngo bizajya bituma inagera ku ntego zayo cyangwa se kuri target zayo, ngo bizaba byiza cyane ku Burusiya. Justin Crump ni umuyobozi akaba n'uwashinze The Risk Advisory Company Sibyline, yabwiye BBC ko iyi misile nshya ifite ubushobozi bwo kuzengereza bikomeye ubwirinzi bw'ikirere cya Ukraine. Ati misile ziciriritse z'Uburusiya ubwazo zakomeje kubera ikibazo Ukraine muri aya makimbirane. None urumva noneho ubwo Uburusiya buzanye izifite ubushobozi bwisumbuyeho
bizagorana cyane. Ubu noneho inkuru igezweho nishimangira ko ubwumvikane bukomeje kunanirana bwo gusohoka muri iyi ntambara, ndetse Donald Trump yongeye kwihanangiriza Uburusiya abucira amarenga y'imisoro ikomeye cyane, anemeza gahunda nshya yo guha intwaro Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu cye kigiye kohereza intwaro zigezweho muri Ukraine binyuze mu bihugu bigize OTAN, anihanangiriza Uburusiya ko niba itagirana ibiganiro na Ukraine mu birebana no kurangiza intambara mu minsi 50 igiye kuza, ngo azabushyiriraho imisoro ikomeye cyane. Donald Trump yabivuze nyuma y'inama yagiranye na Mark Rutte, ni umunyamabanga mukuru wa OTAN, bari Washington. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Donald Trump yagize ati turashaka ko Ukraine ibasha gukora ibyo ishaka idafite imbogamizi. Rutte nawe yemeje ko Amerika yemeye guha Ukraine ibikoresho byose bikenewe binyuze muri OTAN, kandi ko ibihugu byo mu Burayi ari byo bizishyura ikiguzi cyabyo. Ibyo bihugu nabyo bizohereza muri Ukraine systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere bisanzwe bikoresha mu rwego rwo gufasha Ukraine guhangana n'ibitero by'Uburusiya. Ako kanya ntawe muri aba bayobozi wahise atangaza urutonde rusesuye rw'intwaro zizatangwa, ariko Rutte yavuze ko harimo misile n'amasasu. Donald Trump we yavuze ko zizaba ari intwaro zigezweho zikoresha ikoranabuhanga rihanitse, zifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari, kandi ngo zizoherezwa vuba mu rwego rwo gufasha Ukraine. Rutte agaragaza ubutumwa bwa OTAN bugenewe Uburusiya yagize ati yomba ndi Vladimir Putin uyu munsi nari kubanza gutekereza ku buryo nashyira imbaraga mu biganiro byo kurangiza intambara na Ukraine. Donald Trump yese avuga ko ibyo Rutte avuze ari ukuri. Nyuma nibwo noneho Perezida Donald Trump yatangaje ko ubwo Uburusiya bwanze ibiganiro bigamije guhagarika intambara muri Ukraine, ngo bazohereza iki gihugu cya Ukraine systeme za Patriot zifasha kurinda ikirere. Ati tuzaboherereza Patriot kandi barazikeneye cyane. Putin yatunguye abantu benshi cyane, agira karimi keza ariko mwijoro akarasa abantu. Ati harimo ikibazo kandi ntabwo mbikunda. Donald Trump ntabwo yavuze umubare wa Patriot yiteguye koherereza Ukraine, gusa mu minsi ishize yemeje ko Amerika izakomeza kugurisha intwaro ibihugu bigize umuryango wo gutabarana wa OTAN bishobora no kuzafashisha Ukraine. Iyi gahunda nshya y'intwaro ije mu gihe iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze kwinjira mu mwaka wa 3 n'igice, ndetse ibiganiro byo guhagarika imirwano biragaragara nk'ibyahagaze. Ibi byose biza byiyongera ku magambo ya Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu cye nacyo ngo kigiye kongera ibitero simusiga kigaba imbere mu Burusiya nyuma y'uko Amerika yemeye gukomeza guha intwaro ziremereye icyo gihugu cye. Perezida Zelensky yabigarutseho nyuma yo kuganira n'abayobozi b'ingabo barimo Minisitiri w'Ingabo Rustem Umerov ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo Alexander Sirski. Ati ingabo zacu zizakomeza kwangiza ibikorwa by'abatugabyeho ibitero, kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara tuyijyane ku butaka bw'Uburusiya. Turimo gutegura ibindi bitero bigabwa bikagera kure. Uyu mugabo yongeyeho ko barimo gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye, ashimangira ko biteguye kwakira izindi ntwaro nyinshi. Ukraine yigeze gufata agace ka Kursk mu Burusiya, ariko iza kugakurwamo, ndetse mu kwezi gushize yaregabye ibitero ku bikorwa remezo by'Uburusiya bikoreshwa mu gukora drone. Byemezwa ko hari agace gato ka Kursk kakirimo ingabo za Ukraine. Birasa naho igihari ubu ngubu ari umwuka w'intambara gusa, kandi nta kiri wihagarike. Umujinya ukomeje kwiyongera ku mpande zose zihanganye, kandi ubushotoranyi ni bwinshi. Ubu noneho hari inkuru zivuga ko Ukraine yisha abatasi b'Uburusiya. Abantu baribaza uko biza kurangira. Ubutasi bwa Ukraine buvuga ko bwisha abatasi b'Uburusiya bakekwaho kwica Colonel Ivan Voronish n'umukozi w'ubutasi bwa Ukraine. Ibikorwa byo guta muri yombi abatasi b'Uburusiya bakekwaho ibi byaha byo kwica abasirikari bakuru byakorewe mu murwa mukuru Kiev, niko amakuru avuga. Itangazo ryasohowe rivuga ko abatasi b'Uburusiya bagerageje guhangana bituma bicwa. Uburusiya ntacyo buratangaza kuri iyi ngingo kugera ubu. Ukraine yakekaga ko abatasi babiri bari mu mugabo n'umugore aribo bishe Colonel Ivan Voronish. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025, Uburusiya bwohereje drone 60, izirenga 20 zishwanyaguzwa zitaragera ku ntego, mu gihe izindi 20 zayobejwe. Ibi bitero byahitanye abasivili 4, abandi 13 barakomereka.